Obutikiriza na bwa barandrodo municipality ya Shema nubwongeraga misabagige bwamba bigumire abo kujya mu municipality ya Shema ekongeza umushoro gwa property tax kurga percentage yemwe okwikari 5 batashoborire bantu kureka no kuzoma maje kutuntu z'abapangisa necho usasi itwa aba barandrods twinena ko abo ko umuntu kwimuka akakujogera mu kintu cyawo nogwo kukingana asaka batine ki cyine konga kwimuka kwata kwemura hagati y'abantu chinga azifu wiba nanga wanyaga nyo nabaninteza ngoko rga percent mwe mukagita hari bakagita hari 5 abagitiro bakanyurro mu guhamuringa bagitenka hari ibiri nari ibiri neceka konka nabwo ko barabe bintu uburemezi ubu kubaretera kugita hari 5 twahirirwa twatungire kibina ekiri kutureta hamwe ekibina cyandi kisibwe wachi kisoro chika n'uruba ryo mu mateka mwene bije batugambire ekibakutekwa kutwiraho percent 5 aba bagambira bebembeza bara Town Clerk Lilian Kobusinge okwetwara abwo kuba bo tubangire kushashura umushoro kureke ntwaza yabone yangamba nyenka no mpa demand notice eje changa utekaho fine akwa demand notice nene yerekezo kunshaba nebindi utaho fine na penalty biye kwetengwa hati nchango twara koti niyo ordering cyo shemeye kunkora ko kato kwijana gufurungo kitakwanje ko kacimombe kutwita no kugira ngo twumanye nukorota kizimbe kiri kandi bazoninge streets baje street ya kuri average in case street ya ni average in case meyi ni in case ko ngatakuza kureba kizimbe kiri kuri nyuma ati kakizo musoro gwa cha meyi bachireyo mbwe chikabe ngenda tugarikemo umusoro tukugira ngo twanje guhereza akwa tataguhereza tuza kufuna development ko nkagube guru fair umushoro gwa property tax obchwe kanshanje na butana arigana bushemere kuba n'ubwaruko mu town ku plan ingere kiburakore bitungwe cyabashema tibari kucikora nikikwata ho twene ambwa nuko buturya hano basa kureba kenyuma ya sikeki nkato hurire to akwata nyindo ibukuru go kuruguru mbone cyo ne cha landlords kutukubatensiye tukagira ngo ntwenda korara gunu naraho kurunda ndebye bintu rero tukataye imfurege kabitwaro uko byo hatejo niyo patient nshanjuri itano iba kubamba tuhereza batugwerirwa kagwe na nyakanja kaduka basiga bakatire hakapapara na nogo wanje warabaje bamuta hakapapara rero nabiriya kubabirya heru bakugira ngo tukwikiriza kubitasi hati ndebe ko nonyenda hesente esente neza kurwo muri byo binte byo riyo no kingirira na heru hati korangire ngumbire ka heru babyiba itwitendero twinemwe mishugumingi abamirungi abenjaye hato okubara bitware nyoni zagumaho arbaraza nkumire bintu mbarine chartered universities mwenda wabara chartered universities mwende kizukumanyisa kazi jo muri kabwe kufuna ho kubyama so eine universities must be ezindi zona n'umuzimanyi eine institutions ezokushomesa eine institutions nka Bank of Uganda eine institutions nka banks ezo zona nizetaga property so kokotinga wajo tukabwe bashashore 5% no ija creating a ghost town haro towns ezinare zabire ghost muri Uganda abamwe abo kumanya honke entebitse ghost town ikachitoroshka tware town ahabwe nshonga nkezi zo kugezaho kwishikiriza directives batabanzize kwebuza ahabantu twishirire Town Clerk Lilian Kobusinge bitagize ngo bagamba byona no kubuza accountability yo mushoro gubahire nyuma babuze meya tukolektingire sente nyinji accountability at the right time hawaship the mayor naza ka accountability yes sente akuba tukatandika ukwa katano eswa collectingire zona nizo twine ubwati ba landlord batiriwe kibina cyo kwegitira mu kugirira karemwe ibyo 5% riyo mateka ikatibo kanzo act yo gumushoro property tax negamba maximum 12%. Kunkitwenka Shema Municipal Council tulya 5. Amakuru agashakwa Sheikh Abdulatif.